Kao rogati, jel? Ne mogu snimat iznutra, to nije baš sjajno izgleda, znaš. Okej. Pa ćemo tamo u kutiji onda ispričaj odakle. Kako ste ovo napravili, gdje ste zarobili top? Top, ovo je jedna cijev od protuavionskog topa 20 mm, što inače strah trepet u ovim krajevima i u cijelom gradu. Zarobljen je zapravo skinut sa uništenog neprijateljskog transportera. Pretrpio je manja oštećenja, no u rukama dobrog majstora napravljen je, popravljen, sve je obezbijeđeno za njega, spreman je za dejstvo, besprekorno, sve štima, čekamo samo odobrenje da otvorimo vatru, no zbog sadašnje situacije ne otvaramo vatru i čekamo razvoj događaja. A ko je napravio, kako ste ga napravili, ko je ovo montirao, kako ste došli na tu ideju da ga na ovaj način montirate na ovo auto? A čujte, pošto je transporter uništen, morali smo nešto smisliti, jel onda teške ruke lokalnih majstora sa dobrim to uradile, malo naših ideja, malo njihovih, tako da smo ga ipak osposobili za dejstvo, dejstvovali smo do sada i, kao što sam rekao, čekamo odobrenje za dalje dejstvo. Nije jedini, ima ih još, što se toga tiče i sve u redu. To nije sasvim do sada bezbjedno. Red. Sad ja ovo